Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero nkaba ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Tugiye kugaruka ku musitari bita The Ben. The Ben n'umukunzi we Pamela. Nkomeje kwakira kandi nkanasuhuza abakunzi bakurikirana The Ben, abafana be ba hafi ndabasuhuje cyane. Nyagasani abaha umugisha w'Imana utagabanyije. Twakomeje cyane, ngiye kubagezaho amateka ya The Ben. The Ben yatangiye gukoresha urubuga rwa YouTube ku itariki 26 z'ukwa cyenda 2015. Akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube cya indirimbo amaze gukora n'indirimbo zigera muri 17. Twagaruka ku indirimbo yasohoye ejo ku itariki 6 z'ukwa 10 2024. Iyo ndirimbo bayita Plant. Nawe genda uyishake niba uri umukunzi ukaba utari wayumva. Ikozwe neza, yarayitunganyije bya danje. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 336, ariko mu minsi mikeya iraba yujuje M. Ikindi nabagezaho The Ben afite abantu bamukurikirana. Urumva abasubscribe afite 358 nibo basubscribe bamukurikirana. Ikindi The Ben amaze kurebwa na miliyoni 43. Nibo bantu bamaze kumureba ku rubuga nka YouTube. Abafana be ahandi hantu mwakurikirana imbuga nkoranyambaga akoresha nka Facebook, Instagram na Twitter n'izindi zitandukanye. Twagaruka ku ndirimbo yakoze ni Forever mu mezi 9 imaze kugira miliyoni 6 zose. Forever. Ikaze rero, mboneho kwakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere. Uyu muryango ni uwanyu. Ikaze, twabakiriye. Muramenye ntimugende mutavuze, mukaba nka cya kinyoni bita igishwi cyagiye kitavuze. Kora kuri subscribe hasi kuri iyo nzogera ukoreho. Ntabwo ari igisasu ngo kiraguturikana. Ukore subscribe, like, comment, ukoze na share byaba ari byiza. Ntabwo wabura na kimwe ushoboye. Ntabwo uri igitambambuga. Ntabwo wabura na kimwe ushoboye. Comment na like yakuna na subscribe. Ibyo bihuha mwumva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. The Ben na Pamela bari kurya amafaranga baratuje, nta kibazo bafite. Ikindi twigisha babanye neza.